Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kajing Shah Batbor jong ka Samla Pule lo ke bedang Alpusaus Nam Karta ke bedang Pule ha ke first year kelapin Kynhun ye ke Jala West Bengal Borokaway. Kini kajing Shah Batbor kade ha South Kolkata Law College ke bedang Hakithan Kasbah jong nong ba Kolkata bat lakin no bo ubri uba Batbor yaka ude unong esat new criminal lawyer bat ule ye kan kam hapok ke college harangkat ki arngut ki wepat ki Samla Pule lo ke bedang am ye dan balam. Ketika Samla kela pla bakla pinchitom ben yaka deki kenta kela beringem penyap bakla bom latit yaka shua bikin pelan. Uta uloyo ude bela pendap yaka jeng Pule naga nika college barki arung kiwepan kidiki senior jongka kela le yaka nika kam haka alpusan trik ujuli wa arajar alpusan. Kedai haka por baka Wansha College pendap yaka form naga benta ke exam Henry uta uloyo ulapha yang shua yaka Shadin. Kalau itu baka daw jong kejeng liak keput jong ki yaka kedi namar bakam tre kejeng terwa Samla jong tau lawyer namar bakla dan Samla Shaway. Kalau itu bah kepur nyo siteng min kila khang lenti yaka bakla ta nak kamera jong ginong apara kebadan marjan berka office jong students union. Kalau pentip syaki pulet basua berle yakane kila khang ru yaka jing khang bandrung sepo college barki be iki security guard Shabar. Kalau batai bu tau criminal lawyer ulabat bori ka kat baki arngut pat kita kisinya kinang pet beriu. Kalau orang berkelapan map bat nguru dak kejat jong Henry map Satya kham hadin ki pulet kila kem yakini ki laingut kata u lawyer monojit Mishra ubalai puwais nem karta Uzib Ahmed ka kandai nem baru pramit muko padia at post nem baru arngut kidi kena third semester haka college. Ketika Samla kala yatho bagla jan yap bat kala kerpat bakin ai uin hila jongka bat uwe ne pedeng jongki ula ai bat ka sayok bor biang bat ka mut ban pet not nang ta Henry ka kerdop jong college kala khang tala bat ka panjing rap security guard ru tre ban yarap kumta kala lap biang bat ki bom gitit yaka kala penting ru ban penjak buram yaka dak baki ring video haka por bu Mishra ubat bor yaka baki berngem ban plat pat ba hak internet. Kelap pelat jaka haduk ke Porsche pausan pau minit hadir bakala kongu bandung YouTube beriu. Hadir melara Shah jaka sumar lapin tikena bala Batbor yaka dak ke Kynhun. Kaladan kedak jong ke jengliak jubor, kedak benyat badat baki dak trut hakamet jongka. Kidan ru kedak jenggam narendang baki dak basyatit da uding hoki nakli. Kini ke jingja kalapin Kynhun ni ke Jala West Bengal namar ba Mishra udairu ubriu ubadan ke jingdai ke bajar mak keseng TMC. Barki arut ki wepan kidi dekat jong snat rekam keseng Samla jong TMC. ये घटना बहुत दुख की बात है। ये घटना बार बार घट रहा है। इतना आदमी मेरा लड़की का जो घटना घटी थी उसके बाद इतना आदमी रास्ते में उतरा दिखा जाएगा तो ये लड़की भी उसके साथ था कि नहीं हमको मालूम नहीं। वो भी था आंदोलन में, उसका बाद ऐसे घटना घट गया। ये सब बहुत दुख का अपने आदमी ये सब घटना घटा रहा है। कॉलेज का अंदर का आदमी, इसमें सरकार का लंबा हाथ है इसके ऊपर में, इसलिए ये सब घटना घट रहा है। 3 आदमी को अरेस्ट हुआ है, तीनों तृणमूल का आदमी है। इसलिए तृणमूल को अपने राजनीतिक दल को अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए ये सब घटना अगले दूसरी बार नहीं घटे, ये उसको ही देखना चाहिए। ये राजनीतिक दल को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए अपराधी को, और ये घटना जो सामने आगे ना घटे ये देखना चाहिए। ये जो घटना जो घटा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.